Ndagushimiye cyane ko ushishikajwe no gusobanukirwa Mine Boy mbere yo gutangira kuyiga mu buryo burambuye. Dore amateka rusange yerekeye Mine Boy. Umwanditsi witwa Peter Ibrahim. Iki gitabo cyanditswe mu 1946 cyandikwa mu rurimi rw'Ikiromani mu gitabo gifite inkomoko muri Afurika y'Epfo. Mine Boy ni imwe mu nyandiko za mbere zerekanye ubuzima bw'abirabura muri Afurika y'Epfo mbere yuko apartheid cyangwa se ivangura rikabije rishingiye ku ruhu riba. Iyi yashyizwe mu buryo bwemewe n'amategeko mu 1948. Igitabo kigaruka cyane ku ivangura rishingiye ku ruhu, akato n'uburyo abirabura bafatwaga nabi mu mijyi y'abazungu muri Afurika y'Epfo n'ubuzima bukakaye bw'abakozi b'abirabura, abacuruzi n'amabuye y'agaciro muri Johannesburg. Kigaragaza imibereho ya buri munsi y'abirabura bashakiraga ubuzima mu gihugu kibogamiye ku irondaruhu. Umwanditsi w'iki gitabo nk'uko nabikubwiye yitwa Peter Ibrahim. Izina rye ryuzuye ni Peter Henry Ibrahim Delas. Yavutse kwa 3 Werurwe mu 1919 avukira mu mujyi wa Fredodopi. Uyu mugabo yapfuye ku itariki 18 Mutarama muri 2017. Uyu yaguye mu gihugu cya Jamaica. Ibyamuranze: Peter Ibrahim yari umwirabura ukomoka ku ivangura ry'amoko. Papa we yakomokaga muri Ethiopia. Mama we yari umutaliyani w'umwiraburakazi. Yari umwe mu banditsi ba mbere b'Abanyafurika batangaje isi ku bijyanye n'ukuri ku mibereho y'abirabura mu bihe bya gikoloni n'ivangura. Yaje kwimukira mu Bwongereza mu mwaka w'1941 kubera ivangura ryari rimugoye. Nyuma yaje kwibera muri Jamaica aho yakomeje kwandikira no gukorera itangazamakuru. Ibitabo yanditse birimo Mine Boy mu 1946. Iki nicyo gitabo yanditse cyamamaye. Ikindi cyitwa Terry Freedom. Iki cyanditswe mu 1954. Igitabo kivuga ku buzima bwe. Ikindi gitabo cyitwa Live for Udom cyanditswe mu 1956. Iki kigaruka ku bijyanye na politiki ya Afurika, impamvu Mine Boy ari ingenzi kuri buri wese. Iki gitabo ni igitabo cya mbere cyanditswe n'umunyafurika kivuga kuri system ya gikoloni mu buryo buciriritse ariko burimo ubukana. Iki gitabo cyatanze ijwi ku birabura bo muri Afurika y'Epfo ku isi yose. Cyafashije gukangura ibitekerezo byo kurwanya ubukoloni n'ivangura. Dore incamake y'iyi nkuru Mine Boy. Mine Boy ni inkuru yanditswe na Peter Ibrahim, umwanditsi w'umunyafurika y'Epfo, igaragaza ubuzima bubi n'akarengane abirabura babagamo. Yakomokaga muri Ethiopia. Mama we yari umutaliyani w'umwiraburakazi. Yari umwe mu banditsi ba mbere b'Abanyafurika batangaje isi ku bijyanye n'ukuri ku mibereho y'abirabura mu bihe bya gikoloni n'ivangura. Yaje kwimukira mu Bwongereza mu mwaka w'1941 kubera ivangura ryari rimugoye. Nyuma yaje kwibera muri Jamaica aho yakomeje kwandikira no gukorera itangazamakuru. Ibitabo yanditse birimo Mine Boy mu 1946. Iki nicyo gitabo yanditse cyamamaye. Ikindi cyitwa Terry Freedom. Iki cyanditswe mu 1954. Igitabo kivuga ku buzima bwe. Ikindi gitabo cyitwa Live for Udom cyanditswe mu 1956. Iki kigaruka ku bijyanye na politiki ya Afurika, impamvu Mine Boy ari ingenzi kuri buri wese. Iki gitabo ni igitabo cya mbere cyanditswe n'umunyafurika kivuga kuri system ya gikoloni mu buryo buciriritse ariko burimo ubukana. Iki gitabo cyatanze ijwi ku birabura bo muri Afurika y'Epfo ku isi yose. Cyafashije gukangura ibitekerezo byo kurwanya ubukoloni n'ivangura. Dore incamake y'iyi nkuru Mine Boy. Mine Boy ni inkuru yanditswe na Peter Ibrahim, umwanditsi w'umunyafurika y'Epfo, igaragaza ubuzima bubi n'akarengane abirabura babagamo mu gihe cy'ivanguramoko muri Afurika y'Epfo. Inkuru ikurikira ubuzima bwa Zuma, umusore w'umwirabura uva mu cyaro akajya mu mujyi wa Johannesburg gushaka ubuzima. Zuma aza gukorera mu birombe by'amabuye y'agaciro gold mines, aho ahura n'akarengane gakabije, guhohoterwa no kubuzwa uburenganzira nk'umuntu. Abirabura bakoreshwaga nk'abacakara bagahabwa imishahara mibi kandi bari bemerewe kuba hamwe n'abazungu cyangwa gutunga byinshi. Zuma ahura n'abaturage benshi batandukanye barimo Eliza, umukobwa w'umunyabwenge yifuza kuba nk'abazungu, n'abandi nka Daradara ndetse na Leya. Aba bamufashije kumva no guhagarara ku kuri kwe. Nyuma y'igihe Zuma yarakangutse amenya ko agomba guhagarara ku burenganzira bwe n'ubw'abandi, agahagarika kwicecekera
imbere y'akarengane. Roman sozwa asobanukiwe ko impinduka zishoboka binyuze mu kwishyira hamwe, ubutwari no kurwanya ivangura byari risanzwe ryubakiwe ku butegetsi. Mineboy ni igitabo gikomeye cyafashije kwerekana ukuntu ivangura mu moko ryagizwe itegeko ryagiraga ingaruka mbi ku buzima bw'abirabura, kandi cyakomeje gufasha abakiri bato gusobanukirwa amateka y'uburenganzira muri Afurika. Mineboy ni inkuru ijyanye n'ukuri ku buzima bwo hanze, ubukene, ivangura, gushaka kubaho neza no guhindura imibereho. Igaragaza ko nubwo hari imbogamizi, umuntu ashobora gufata icyemezo cyo guharanira icyiza, gukunda ibimukomokaho no kwitangira abandi. Reka nkushimire wowe ukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo dukomeze tukugezeho ibyinshi. Nje nari Justin Mind Harerimana.